Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa birimo amakuru y'uburwayi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru rero agezweho aka kanya aravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugenda afata ikirere ava mu gihugu cya Dubai agaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwamaze kugenda bushoberana. Biravugwa yuko rero delegation y'abaganga aribo bamaze kugenda bamuherekeza bamugarura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze iminsi igera kuri 3 ahabereye indembe ikomeye cyane. Bikavugwa yuko rero yamaze kugenda ahambwa rendezvous mu bindi bihugu bitandukanye kugira ngo amagara ye akomeze kugenda akurikiranwa. Turaza kugenda tubabwira uburyo bihagaze kuri uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndetse ariko nanone tukiri aho ngaho dukunde tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi naho tubabwira amakuru ari kugenda avugwamo n'umwiryane ukomeye cyane. Harakekwa kudeta ikomeye cyane yashoboraga kuba yakorwa, ariko nyamuneka iza gupfubyoha na bamwe mu Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize ku butegetsi barimo abasirikare bato bato. Yamaze kugenda aba inshingano zo kurinda abasirikare bakuru by'umwihariko mu bikorwa by'ubutasi hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turibuze kugenda tureba nanone andi makuru avuga ku mugabo witwa Reverien Ndikuriyo wongeye kuri koroza akumbuga nkoranyambaga. Ukurikije ibyo yaje kugenda atangaza, ni Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kwizera ndetse amugira umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD cyangwa se ishyaka riri ku butegetsi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko benshi barimo barakemanga uyu mugabo bavuga yuko n'ubundi isaha n'isaha azakoshona uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi turaza kugenda tuyakomereza ku bijyanye n'imyigaragambyo yamaze kugenda itegurwa mu mujyi wa Bujumbura. Tuze kugenda tureba imyigaragambyo bihagaze bite, ko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi n'uburwayi bwe nubwo butamuhitana, abaturage nabo ubwabo bamaze kugenda babisha nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ababeshye igihe kirekire ku bijyanye n'iterambere n'ubukungu bw'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko ku bijyanye n'abaturage. Ibi ngibi byose bikaba bikomeje kugenda bisa naho biteza inkeke ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone inshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyacu bari amakuru. Turaza kugenda tureba nanone amakuru avugwa ku bijyanye n'ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Rwanda, Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri mu minsi yashize yagaragaje yuko ngo u Rwanda yaba yarahanganye narwo, by'umwihariko ngahangana n'inkotanyi zo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo hategurwaga inama y'umushyikirano yabaye kuri uyu tariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026, Perezida Kagame yaje kugenda agaruka ku bijyanye n'umutekano, uburyo utifashe neza hagati y'ibihugu byombi, yaba hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ndetse anagaragaza yuko ngo u Rwanda rutazigera rukomeza kugenda rurebera ibikorwa bya FDLR, aho amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko FDLR yaba yarahawe indaro hariya ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Turababwira yuko kandi inama ikomeye cyane yahurije hamwe abayobozi benshi b'isi yose, by'umwihariko hariya mu gihugu cya Dubai. Ariko biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we yaragiyeyo agiye no kwivuza kubera uburwayi bukomeye cyane yari afite. Amakuru rero agakomeza kugenda agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye urugendo rutigeze rumuhira habe na gatoya, mu gihe kandi nubwo rwose yagiriye uruzinduko muri kiriya gihugu cya Dubai, n'ubundi mbere yaho gatoya biravugwa yuko yari yamaze kugenda ubuzima bwe bugenda bujya mu kaga. Yazengurutse mu bitaro byinshi bitandukanye birimo Kira Hospital, birimo ibitaro bikuru bya Bujumbura. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bigaragaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bukomeje kugenda bujya habi. Abo yasize ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bamufashe kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko mu gisirikare harimo umwiryane ukomeye cyane hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi bakuru bayobora ingabo, by'umwihariko kuri gahunda yo kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nanone izindi ngingo zikagaragaza yuko ikijyanye na ruswa ziri mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko mu gushaka abagomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nabyo bikomeje kugenda biba akamaramaza. Ndetse ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko abasirikare benshi bajyaga ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye hari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bamburwa amapasiporo yabo, by'umwihariko niko byamaze kugenda byanzurwa. Impamvu ni iyihe? Nuko byagaragaye yuko aba basirikare mu gihe bafite amapasiporo biri kuborohera kuba
batoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Ubutegetsi bwa CNDD FDD nanone bukomeje kugenda buhura na pressure ikomeye cyane, by'umwihariko ituruka ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zamaze kuritira cyangwa se zamaze kugenda zigaragaza yuko ziteguye gukora ibishoboka byose bakagaba igitero gikomeye cyane hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport, kubera yuko ahangaha niho igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya barome cyane ziri kujya kugaba ibitero bikomeye cyane hariya mu Minembwe, mu bice biherereyemo Abanyamurenge ndetse General Sultan Makenga ndetse na Brigadier General Sematama uyo usanzwe ayobora twirwaneho bamaze kugenda banzura yuko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane, by'umwihariko nkuko ku munsi w'ejo ikibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze kugenda kiraswa n'izinyeshyamba za M23. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko izi ngabo z'u Burundi ziri kugenda zoherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo zirimo zirahura n'akazi gakomeye cyane, ubwo aho naho turaza kureba uburyo bihagaze. Ariko nanone tukira ahangaha turebe muri CNDD FDD turebe ngo bihagaze bite CNDD FDD kugeza n'aya masaha itarabona kandida perezida ugomba kuyiserukira mu matora ateganyijwe mu by'ukuri mu mwaka utaha, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atakaza amahirwe yo kuba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi no mu gihe icyo ari cyo cyose yaba avuye mu burwayi, bivuga yuko bushobora kuba butamworoheye habe na gatoya. Ngira ngo muri iki gitondo cya kare ku masaha y'Ibujumbura, ngira ngo murabizi neza ko GMT uburyo imeze, amasaha y'Ibujumbura n'amasaha y'Idoha na Dubai by'umwihariko biri ku murongo umwe. Biravuga yuko rero muri iki gitondo cya kare aribwo abaganga bamaze kugenda banzura yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwe bwananiranye ndetse nakuka gakeya. Biravuga yuko yamaze kugenda apakizwa indege cyangwa se ashyirwa mu ndege kugira ngo mu by'ukuri agaruke ku butezerera kubwo gushasha uburwayi bakabubura, ndetse bikagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatari bugire igikorwa kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe bwongere bumere neza, mu by'ukuri bishobora kugenda biteza akaga gakomeye cyane, by'umwihariko bene data babashinga nahi, aho bivuga yuko nyamuneka izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo nazo zaba Ndayishimiye n'ubuzima bwe bujya mu kaga kubera pressure ikomeye cyane aterwa n'abasirikare bagenda bamugaragariza ibibazo ariko atiteguye kuba yakemura. Nanone kandi pressure zikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi zimaze kugenda zimujyaho nuko yamaze guhabwa yaramaze guhabwa izindi nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Rero bikavuga yuko izo nshingano zikubitiyeho na pressure iri mu gihugu imbere, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rwose ubuzima bushobora kuza kutamworohera. Ni nayo mpamvu agira ati aratora Reverien Ndikuriyo ntashaka yuko amuva impande kugira ngo akomeze amufashe kureba yuko mu by'ukuri izi nshingano nshyashya yatangiye zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe azagende azishobora. Rero bikavuga yuko uburyo ibintu bikomeje kugenda bihinduka kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ni gake gake, kuko uko byagenda kose ibintu birimo biragenda biba ibindi. Ubwo turebye internal attacks, ubwo turebye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo bamwe mu barwanashyaka ba CNDD FDD ndetse tukareba no mu gisirikare pressure irimo, tukareba n'izindi nshingano umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite. Ibyo byose rero ni bigaragaza yuko byaba ari mu bimwongerera uburwayi, ndetse aho bivuga yuko stroke ishobora kuza kuba yagenda izamuka. Ngira ngo twari twababwiye ku kijyanye no mwiryano ukomeye cyane uri mu gisirikare cy'u Burundi uri guterwa n'ibitero bikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo barashe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport. Mu masaha nk'aya ngaya ku munsi w'ejo nibwo amakuru yagiye ahagaragara avuga yuko ikoranabuhanga ryose ry'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ryamaze kugenda rikupka, ndetse hadace kabiri hahita humvikana urusaku rw'ibitwika ndetse bibasimiritani naho bita muri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aho hose niko inyeshyamba za M23 zahohereje amadrone ndetse zirimbura bimwe mu bikorwa remezo. Ubu rero igihugu cy'u Burundi gisa naho gifite akazi gakomeye cyane muri iyi minsi, ndetse akazi katari buze kugenda kaborohera mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeza kugenda agaragaza umujyo wo guhangana n'abanyamurenge, kuko murabizi neza ko mu Minembwe rwose ahanga perezida Evariste Ndayishimiye akubitira gatoki ku kandi agaragaza yuko impamvu nyamukuru afite ari ukujya guhangana na Red Tabara ngisanzwe ifite ama defense yayo hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri imisozi miremire ya Minembwe. Rero bikagaragaza yuko ibi bintu bitari buze kugenda byorohera uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi
ndetse n'ubutegetsi bw'i Burundi, ubwo byakubitiraho crise financière, byakubitiraho ikibazo cy'impunzi, byakubitiraho abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no kurwanira ingoma birimo birategurwa no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bikagaragaza yuko rero akaga gakomeye cyane karimo karagenda kagwira Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bayobozi batandukanye hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Twari twagarutse ku kijyanye n'amaruswa rero n'ubundi akomeje kugenda agaragara mu gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ruswa rwose iri kuvuza ubuhuha, ariko nanone si ruswa no kutumvikana hagati y'abasirikare bakuru hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nabyo bikomeje kugenda abiteza inkeke ndetse binateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru agaragaza yuko uwo bita Brigadier General Zenobe, uyu nguyu nawe ni umusirikare ukomeye cyane, bivuga yuko hawe misiyo ikomeye cyane yo kohereza ingabara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ntago ari kuvuga rumwe na Prime niyo ngabo. Prime arashyiraho amategeko undi akayopoza. Nyamuneka abavandimwe b'Abarundi rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka. Aturi bugaruke kandi nanone tubabwire yuko ariko ku baturage b'Abarundi barimo barabizeza ibitangaza. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ati nyamuneka hari agace ngiye kugira igisagara cy'umujyi ukomeye cyane, ariko nyamuneka ibyo bikagaragaza yuko ari zimwe muri manifesto ze atangiye zo kubeshya kugira ngo akomeze yizeza abadede yuko hari icyo azabamarira, bongere bamugirire icyizere atangwe nk'umukandida perezida mu ishyaka rya CNDD FDD. Turaza kugenda rero naho ngaho tubaramburira tubabwire uburyo bihagaze, ariko nanone turebe amazina akomeye cyane, aho bivuga yuko umugabo bita Gabriel Rufyiri n'umugabo bita Faustin Ndikumana bashobora kuba batawe muri yombi. Muraza kugenda mumenya ibyaya makuru nyuma yuko abo bagabo bamaze iminsi bacicikana ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko banenga ubutegetsi bw'abadede. Uwo makuru arimo aravugwa yuko rero urwego rushinzwe iperereza muri iki gihugu cy'u Burundi rwaba rwamaze kugenda rubafata rukabata muri yombi, ariko nanone amakuru nanone akavuga yuko Denis Bucumu Nkurunziza nawe ibintu bitoroshye habe na gatoya, ubuzima bwiwe buri mu kaga nyuma yo gukomeza gukekwa yuko yaba arimo arategura imyigaragambyo igomba kuba mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu yindi mijyi isa naho yunganira uyu mujyi wa Bujumbura, by'umwihariko ashishikariza abaturage kuba bakirara mu mihanda bakamagana ibikorwa by'ubutegetsi bw'abadede. Ubwo turi buze kugerayo naho tubabwire uburyo bihagaze, ariko nanone tukiri aho ngaho muze kudukorera subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu byukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Ubwo turarambura izo ngingo zose mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo tuba tuzibabwiye, ariko ku butaka bw'igihugu cya Kongo naho nuko inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice bikomeye cyane. Ku munsi w'ejo twirwaneho MRDP ndetse na AFC bahanganye bikomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo, bahangana n'ingabo z'Abarundi, bahangana na Wazalendo na FDLR, ariko nyamuneka mu byukuri byasize agace ka Poezero kabaye isibaniro ry'imirwano. Biravugwa yuko aka gace ka Poezero abantu muduteze amatwi muzi urugamba rwabereye aho bita Kanyabayonga ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Benshi baravuga bati iyi Poezero iramera nka Kanyabayonga cyangwa se imere nka za Shasha na za Karuba. Ahangaha ngira ngo murabizi imirwano yahabereye, ahangaha inyeshyamba za M23 zahakubitiye umusirikare w'umurundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo, turebe mu byukuri ibikomeje kugenda bivugwa hirya no hino, tuze gukubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko tugaruke mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Nibyo tudatinze rero cyangwa se tutizimbye mu magambo, reka amakuru yacu tuyahere ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko mu minsi yashize mu byukuri intambara yari yadutse hagati ya Denis Bucumu Nkurunziza ndetse n'uwo bita Angelina Ndayishimiye. Aba ni abatambukanyi, umwe ni umugore wa Petero Nkurunziza, undi akaba umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ubu izi saha intambara yo yadutse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na madamu wa Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko Reverien Ndikuriyo rwose akomeje kugenda aca amazi ubutegetsi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga bati uyu mugabo mu byukuri akakishongoro afite koko azabana na perezida neva bikunde. Ngira ngo imbere y'umukuru w'igihugu ndetse na madamu nibwo yatangaje yuko ibikorwa remezo byose igihugu cyagezeho cyangwa se gifite byagezweho ku butegetsi bwa Bagaza. Ibi byari nko kugaragaza yuko perezida Evariste Ndayishimiye mu myaka yose amaze ayobora iki gihugu cy'u Burundi nta kintu na kimwe kiragerwaho, kandi mu byukuri biteye inkeke. Benshi bakibaza bati kuki Reverien Ndikuriyo atubaha perezida Evariste Ndayishimiye, ese
amakuru avuga yuko uyu Reverien Ndikuriyo koko agomba kwiyamamaza akaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, yaba ariyo ese aziyamamaza muri he shyaka? Nk'uko ibitangazamakuru byandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi birimo SOS Media giherutse kwandika inkuru ifite umutwe ugira iti Reverien Ndikuriyo ku rugendo rwo kwiyamamaza kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi ngira ngo byanditswe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 n'iki gitangazamakuru, ariko ibyo byanditswe mbere yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yongera akongera manda yiwe muri CNDD-FDD. Ariko amakuru dukomeza kugenda dutara nuko Reverien Ndikuriyo n'ubundi bitazigera bisa naho bihinduka ku kijyanye no kwiyamamaza, nubwo bwose abarundi bakubitira agatoki ku kandi bavuga bati nta butegetsi bw'abadede, nta Ndikuriyo, nta Perezida Evariste Ndayishimiye, bose indi babyara n'imwe, nta mudede, nta keza k'umudede. Impamvu niye nuko bimwe mu bikorwa bigenda bikorwa n'iri shyaka rya politike ririmo guhonyora abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mubizi saha hari abarundi benshi bari muri diaspora bakabaye bari ku butaka bw'igihugu cyabo ndetse banafatanyije n'abandi banyagihugu mu kubaka igihugu, ariko izi saha ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD mu by'ukuri bwagiye butuma abaturage bagenda bameneshwa bajya hirya no hino. Amakuru rero agakomeza kugenda atangazwa yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuriyo nubwo yakongera kwemezwa cyangwa se guhabwa icyizere cyo kuba yakiyamamaza kuba perezida, ntago ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yabikunda kuko afite inyota y'ubuyobozi. Perezida Neva afite inyota y'ubuyobozi yo gukomeza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Uburundi ngira ngo ariko amakuru akavuga yuko mu by'ukuri intambara iri hagati y'abadede cyangwa se iri hagati muri CNDD-FDD ikagaragaza yuko perezida w'igihugu cy'u Burundi nubwo bwose afite uwo mugambi ndetse n'iyo nyota yo kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ahanganye n'abagabo bigaragara yuko batazamworohera. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twababwiye yuko uwo bita Agathon Rwasa yamaze kwemezwa mu ishyaka ryiwe yuko ari ugomba kuzabahagararira nanone, ariko izi saha CNDD-FDD yo biragaragara yuko nta mukandida perezida uratorwa. Biranongwanurwa yuko uyu Reverien Ndikuriyo ashobora kuzamamazwa, abandi bakagaragaza umugabo bita Ndakugarika cyangwa se umwite Gervais Ndirakobuca, uyu nguyu ni perezida wa Sena muri iki gihugu cy'u Burundi, ndetse abandi ntibatinya kugaruka ku mugabo bita Arendi Kumana batangiye kumugarura mu majwi bavuga bati umugabo ni incabwenge nawe yayobora igihugu. Rero abo bose bakaba political rivalry ba Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe aya matora mu by'ukuri azagerwaho. Ariko mbere yuko ayo matora aba mu by'ukuri mu Burundi mu by'ukuri ibintu ntago bihagaze neza. Ngira ngo twe twakomoje ku kijyanye n'intambara iri hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na madamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye bamaze kugenda bacyamirana cyangwa se ibintu bihinduka. Nanone kandi twababwiye uburyo izi ntambara zirimo mu by'ukuri ukuba haba hari ikintu cyihishe muri CNDD-FDD isaha n'isaha gishobora kuzagira iki, gishobora kuzaturika. Amakuru rero agaragaza bafite ibyo baje kugenda batangaje umunsi hazaberaho inama ikomeye cyane yo gutangazaho ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha, umwaka w'2027. Ariko nanone ntago mu by'ukuri bari banzura ngo ninde ugomba kuzabaserukira, mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi zisaha ari we Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri mu bahabwa amahirwe yo kongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Tuza gukubita muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi tubabwire umwuka uburyo uhagaze, turebe amakuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko bw'iki gihugu cy'u Burundi bavuga bati iki cyari cyo gihe gikomeye cyane cy'abashaka gukora kudeta kugira ngo bafatirane umukuru w'igihugu cy'u Burundi akiri mu gihugu cya Dubai. Ariko nanone benshi bagakubitira agatoki ku kandi bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakinnye diplomasi ikomeye cyane muri iyi minsi, aho yongeye kwigarurira imitima ya benshi ndetse akongera kwigarurira umubano wa Reverien Ndikuriyo bigaragara yuko yaramaze kugenda agumuka. Ubu rero bivuze ngo ni nko kurindisha igisambo. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe icyemezo akongera kugira umugumyamabanga mukuru cyangwa se
umugaba mukuru uyoboye CNDD FDD, reka nkoresha iryo jambo cyangwa mvuge chief coordinator wa CNDD FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Izi saha rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko ari we mu by'ukuri urongoye uyu mugambwe, bivuze yuko pressure ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendaga agira mu by'ukuri isa naho yamaze kugenda igabanuka, kubera yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo yarakomeje gahunda ye yo kugaragara yuko yopoza bimwe mu bitekerezo bikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendaga afata, ni nako umwuka wo kugaragaza yuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi wagendaga wiyongera. Muranabizi neza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangiye kujya ashinza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ibikorwa birimo igiturire cyangwa se ruswa, ariko nanone igikomeye cyane yagendaga amushinza byari kugenda hagaragara gukorana kwa Reverien Ndikuriyo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo umugabo uri mu buhungiro ariwe mu by'ukuri General Niyombare, no gukorana na Red Tabara. Ariko bizi saha ko yarongeye kugarurwa icyizere cyo kugaruka mu badede, ndetse akaba n'umuyobozi w'iri shyaka rya CNDD FDD. Ibi ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda akina diplomasi ikomeye cyane, ariko nanone akavuga yuko mu by'ukuri yaba ari amezi asigaje kugira ngo akomeze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, kuko mu mboni z'abadede, mu mbona kazoza z'abadede ntago Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri agaragaramo. Nibyo rero turaza kugaruka ku ngingo nyinshi, ubwo turakubitirana none mu burasirazuba bwa Kongo tubabwira uburyo bizindutse mu ntambara ikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 zizindutse ziraswaho ibisasu bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi, ariko nanone tuze kugenda tureba amakuru ajyanye n'impunzi z'abakongomani zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo zimaze iminsi zisaba yuko zarekurwa zigataha, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akanga kubarekura kubera yuko ategereje inkunga ashobora kuba yagenda ahabwa n'ishami rishinzwe impunzi mu muryango w'abibumbye. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubarambura cyangwa tubabwira, ariko namwe mukira aho ngaho icyo mukwiye kudukorera kandi dukwiye kubona cyanyu ni subscribe, ni like, ni share. Mu by'ukuri ibi biganiro byose tugenda tubagezaho bikabageraho gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo, biravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo yiriwe mu bitaro byitiriwe Tamim bin Hamad hano mu gihugu cya Dubai, aho bivuga yuko uburwayi bwiwe bwakomeje kugenda bukurikiranwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bimwe mu byo yagirizwa cyangwa mu byo ashinzwe kuba yabarwaye harimo na heart attack cyangwa se kugira ikibazo cy'umutima, nkuko bimwe mu bitangazamakuru birimo Actualité.cd byaje kubyandika, ibitangazamakuru birimo SOS Media, ibitangazamakuru kandi birimo African Intelligence byakomeje kugenda bigaruka kuri ubu burwayi, bikagaragaza yuko rero muri iyi minsi ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byaba byariyongereye, mu gihe yakomeje kugenda agira pressure ikomeye cyane yuko CNDD FDD cyangwa se Reverien Ndikuriyo yagira uruhare mu kuba yagira umugambi wo kuba yamukura ku butegetsi. Ikindi kandi andi makuru agakomeza kugenda agaragaza yuko yaba yararozwe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikagaragaza yuko hari igihe yaba yararozwe, akaba ari byo byahise bituma n'ubundi uburwayi yarasa naho afite bwarongeye kuzamuka, bukaba izi saha bwaba aribwo burwayi afite butamworoheye. Ibyo rero bikagaragaza yuko bikurikije ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi akomeje kugenda agaragaza, yaba ubwo burwayi, yaba kugerageza gushaka kuba gashoza ntambara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ubushotoranyi mu mvugo ze. Benshi banatinya kuvuga yuko ari ingunguru iri mu busa, kuko iyo RDF avuga arayizi, imirwanire yayo arayizi, ariko mu by'ukuri akarengaho akajya kushaka kuba impamvu yuko intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi zongera kwaduka. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira aka karere.